Oras. Senari kami lagi yang Mardalani itu Samosir. Kami Mardalani do keluarga besar Sidaputar bersama Kiting Studio. Ada si Grace ini. Pak Grace. Halo di Mujo. Halo guys. Yang Mardalani kami ini. Hari ini kami guys sedang apa ini guys? Ramba-ramba. Ramba-ramba ini guys. Oke, ini adong do kami dua mobil teh, dua mobil saya dan mobil dua. Yang do mobil musik tai, na merah na pudihan na, na martete, tang to na do ti. Terima dah. Halo. Ini lagi persiapan mau berangkat. Oke. Ono makku nih. Mamaku. Halo guys. Ini Mama Sigio. Ini abangku yang pemain keyboard. Halo guys. Anak Kang. Halo Kang Radit. Kita mau borhat ya. Mau borhat. Borhat ya. Tuh, Bapak Dadah dulu, Gio. dadah. Halo masih dapot. Nah, persiapan. Oke. Guys, Armet, Ahok, Len, Repa, Amet, Radit. Oke. Joya Bang belum Radit. sembuh, Joya, ikut Joya. Halo. Halo. Ikut Joya. Kita habis makannya di rumah makan Subur Ajibata. Dengan tulang, laiku, Frankie, Grace. Halo guys. Halo. Anak Kang. Kang Glenn. Halo. Itu abang. Oke, habis makan. Aku udah habis bekam ini. Oke. Oras. Jadi sonari kami lagi bersiap-siap lau tu Pelabuhan Peri di Ajibata. Do akak keluarga. Halo, Radit. Halo abang. Halo. Ini Oni abangku sekangan. Jadi Oni si Armet, anaknya bangun. Om masih Radit, anaknya bangun. Halo. Kami di Danau Toba, guys. Noni, Pak Glenn, Oma abangku muse. Pak Glenn, buka masker hijau. Halo. Oke, mantap. Anak kakku. Hai. Halo, Oma si Joya. Halo Pak, Oma Bapak. Halo, mantap. Oma si Grace. Si Grace. Ini Ches. Halo. Ini Sila, nama si Sila. Nggak asik mana menonton. Halo guys. Oma abakku, Glenn, Pak Grace. Anak Kang. Grace. Harga 5.000. No. Dahil matagal Noni Anggiron. Oke, mantap nyolai. Mantap. Sa keluarga kami Mardalani. Nyon si Glenn. Halo Glenn. Doa Kang Ibagas lagi santai-santai udul-udul. Do si Reva. Halo. Mantap. Ini. Halo. Ini. Berenang. Mantap. Jalan guys. Jalan-jalan. Nah, lagi santai-santai ala kon ni manotod pe antri kapal ate. Iya, mantap. Manoton paciling. Mapaciling. Guys, baju guys. Doko jo atas sakta bebe guys. Oke, mantap. Lagi di danau guys. Keringat. Halo. Oras. Jadi sonare kami lagi di Pelabuhan Ajibata. Paima berangkat ate di Pelabuhan Ajibata. KMP Pora-Pora.
Oke, mantap. Mamanya mana? Kiri. Maminya. Kakak kiri. Enggak pas sudah ya, Mang. Iya. Nah, ngikut anaknya. Oke. Mak Radit sebelah sini. Sini kok kan? Nah. Oke. Soko. Pak Glenn. Pak Glenn sini. Thank you. Soko. Ditengok ya. Dangat tong. Ida sini mat kapitalakon, ida mat kapitalakon. Isat, dong, isat do. Sama. Mat kapit akapinopar nah. Tengok. Budaya ya. Ya begaya. Bikin tangannya. Jadi. 1, 1, 2, 3. 3. Bikin lagi gayanya terus. 1, Buat gaya, buat gaya. 3. Bikin Gaya aku pun belum. Hah? Gayanya di sana. Ayo 1, 2, 3 lompat. Lompat. Ya. Baru ini. Baru ini. Ya. Oke. Ingat pulang. Ini. Hah? Sana belakangnya. Oh ya, oke. Ayo tengok ke depan, ayo tengok ke depan. Beng, betul Beng. Reka, sini Reka. Aduh, Horas. Mari Reka. Foto-foto Mak Jo. Terus guys. Foto dong. Foto nih. Sini kau, sini. Tengok kamu. Sini kau Pak. Enggak. Tergantung apa ini. Apa lah Pak? Foto masuk ni. Bye. Tiga. Lagi angkat tangan semua. Yeay. Oke, Kele. Apiku. Mau lu ini ratu. Satu itu ya. Yeay. Gaya. Oke. Oke udah. Mantap. Oh, nantang sekali. Beng, aku foto. Kenapa? Halo guys. Sin. Ini video. Kami jalan-jalan guys. Ngomong guys. Halo. Wow. Foto-foto guys. Di sana ya bersama sudah putar musik. Tai video. Itu di Taupo Baik di situ. Ini perdana adik Zoya ya guys. Yes. Ya. Siapa isi? Om kita galo. Ini tuh. Om kita galo. Halo Gio. Bagi biarlah udah susah diatur kalau kayak gini. Udah bubar. Satu. Kalah di sini kau diri. Diri kau diri. Tunggu. Sampai. Pakai kacamatanya ada Pak. Pakai kacamatanya. Udah senyum sila. Udah senyum sila tua. Tengok itu. Nah, udah senyum si sila tua. Dengar. Satu Pak. Jangan tangannya. 1, 2. Senyum. Kamera itu. Tengok bapak ya, bapak ya. Senyum, Tengok Chris. Chris. Satu. Ini. Ini Tengok Chris. bapak sila. Oke. Ini. Geser. Dia video.
Betul, dari mana? Jauh. Ayo. Bikin gayanya. Ayo. Itu opung. Aduh. Iya. Tengok betul. Itu mama. Ini. Oke. Mantap. Gantian dulu bang. Oh biar mama foto dulu orang itu. Nong bagus. Kejeprenian. Ini jadi Sonari Hamil lagi di pelabuhan kapal feri pelabuhan Nasibata KMP Pora-Pora. Jadi Hamil Omar Dalani itu Samosir ngantri maju terima kapal di zon Hami. Jadi mulu susah lah Hami dan naik kapal KMP Pora-Pora. Ihan Batak. Jadi pengen mau kapal Ihan Batak dong. Halo guys. Sabar maju dah, guys. Tahu nama kami Kinai tuh Samosir Horas. Jadi Sonari halakon nih lagi mamereng kapal. Paima naik mamereng kapal tuh lagi nih. Kapal KMP Ihan Batak. Mereng-mereng jo lagi jo. Di Dotto. Mantap. Halo. Mantap. Berangkat dulu ya guys. Sudah putar. Ini Rani. Masuk nama kami. Kapal. Halo Kang. Halo Gio. Lagi beres-beres, mau minum susu, udah minum susu dia. Gelen, ini Akang. Lagi iya, ini untuk mama apa ini ya? Rempong. Oke. Halo Grace. Halo. Lagi santai di luar, nunggu keberangkatan kapal. Mantap. Halo dong. Mantap. Halo Pak. Mantap. Pak mau keberangkatan kapal tadi? Di parang sor ni kapal ni. Iwek. Aku 5 kali esok ni. Halo Bang. Lagi santai di kapal. Pema keberangkatan tuh Samosir. Tuh Abang Sudarto, Bang Radit, Bang Armet. Halo. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke bos. Mantap. Sudarto juga. Foto 1, 2, 3. Oke mantap. Oke. Berangkat be kapal nih, nomor dalam be kapal. Mantap, Grace. Hidung. Itu orang para dia. Halo. Kita disambut ya pakai gondang ya, gondang Batak disambut.
Itu ada apa penari ya menyambut ya. Sambut kita guys. Halo. Ala ni may dung. Bala ni ma. Sada sa halak. Nani mau saya Pak Ahok? Sama langsung sudi. Di ujung-ujung. Mana orang si Chris? Hah?